Nekada davno bio jedan majmun. Iz tog majmuna izniknu Homo erectus. Nije ono što sam mislio. Iz tog erectusa još se malo ljudina ispravi i nastade Homo neandertalac. A onda nastade najbitnije biće u univerzumu. Ja! Mislim ne ja, nego čovjek, ali naravno ja! A ja sam nastao da bi danas mogao pričati događaj koji je obišao svijet i potresao sve svjetske guzove. Dobro, nečiji guzovi su se sigurno potresli prije ovog suđenja, ali ostavit ćemo guzove sad po stranu, pa ćemo se poslije vratiti na te iste guzove. 1. juna Nikola Tukmek, ili na engleskom Johnny Depp, dobio je presudu svoje žene Jantar Chu, ako je vjerovat Google Translate, ili ti ga Amber Heard. Kjer ga jebo, ja prodao cijelu čačevnu, nisam dobio 5.000 eura. On se razguzio sa ženom, dobio 15 miliona, sad. Ako ima koja da je razguzio... Ti guzio džubre, ja? Nebitno, zauzeti. Nikolu znamo iz raznih popularnih filmova, kao što su Karate Kid, Super Mudski, Trougao, Gurni muški, Lesi se vraća krući, Titanic. Čekaj malo, kom je dirao listu filmova? Ovo je toliko veliki skandal da je pjevačica Aysela još 2012. opjevala ovaj događaj. Znači, Aysela je bila mnogo prije ovog vremena. Mislim, prije svog vremena. Mislim, prije našeg vremena. No, Aysela je vanvremenska žena. I kao što Aysela reče... Skandal, jer nju znaju svi, skandal, samo ne znaš ti. Skandal, nju znaju svi, skandal, samo ne znaš ti. Znači, ja nikad nisam čuo za ovu Jantar damu, ti ga Amber Heard. Aysela inače znači, ček, pogrešna tema, ništa, idemo nazad, gdje smo stali. Jantar dama je htjela da zajebe Nikolu, a dobila je da izvinete Što me bipaš? Neću da kažem ništa prosto. Dobila je kuso. A šta kuso, dobila je kurac? Ona je 22. maja 2015. godine u svom dnevniku napisala: ovo ljubav, ovo je sranje. Otkako sam se udala svako jutro jedem poparu i perem nikom ne gači čarape. Usrala sam se jutros na krevet i nije mi žao. Jebala ga njegova posteljina od babe Bisenije. 22. jula dopisala: bolje da je moja mater kamen rodila da krmače imaju očita guzicu češat, nego što sam se ja ikad rodila pa potom i udala. Navodi nisu tačni jer je sud dokazao da Nikola uopšte nije imao babu Biseniju nego babu Jefimiju. Da li je istina da ste pokenjali jedno veliko masivno govno na krevetu? Govno jest, ali masivno uopšte nije. 15 centi ženo, ej, neke 12, to nije manje. To nije masivno kako ja znam prošitat. Materim, bez po kile ništa. Da li je istina da ste Nikolu gađali klumpom i da ga klumpa žegnula u počelinki? Pa... Nemoj lagat, reci istinu sad reci. Pa kad mu je velika glava, nemoguće mu je glavu omašta, ali klumpa se načisto raspala. Imala je rupe po sebi i ja to nisam mogla ukrpiti nikako. Ženo, to su bile kroksice, Krpla one sam od svakako jutra. imaju rupe, glupačo jedna, obrazuj se malo, znaš. Advokati su se unakrsno propitivali, pa su propitivali Jantar, pa su propitivali Nikolu, pa Nikola nju, pa Jantar njega, pa sudija, pa komšija Milovan, pa Nedža Ljubca na to dođe, nastala je gužva, prčanje na maks. Znači tipično suđenje koji svaki sud. Ja nikad nisam bio na sudu, ali tako sam vidio na filmu. Vaza Kez, po njemačkom, ili ga po Googlu, pitala je Jantar: Jesi ti moga Nikolu jahala? jahala pa šta? Simon je razbio našu novu kujnu i uništio mi nove klumpe. Klumpe su se raspale načisto. Mogla sam ih jebat nakon toga. Šta ću s njima jebote? Nema od klumpi Ljudi, mene je grah napeo, bravo. Samo kad se sjetim koliko imam mutavog kjera, odmah mi suze naveru na oči, bolan. Moj kjer je stao na pčelu. To nisu istine. Prigovor. To bi bio neki kratak sažetak ovog skandala ili prvi dio ovog skandala. Kad je Nikola dobio svoju siću, mislim šta je 15 miliona, nije ništa, ja nemam ni od milion pa živim. Nikola se nakon svega samo oglasio na Twitteru gdje je napisao: prije 6 godina usro sam motku, oženio sam se. Nikad na nju nisam digao ruku. Nogu, možda, ali ruku nikad. Ja sam nju prvo tužio mami, ali mama nije reagovala pa sam je tužio babi. Baba je rekla: sine Nikola, gonto na sud. I onda sam se gonio za 50 miliona. Dobio sam samo 15. Nije neka para. Zavaljujem se svojoj advokanci svaku noć. Hvala ti. Za mene sada počinje novo suglavlje života, jer idem da se ošižam. Od početka suđenja kosa mi je znači prerasla, zarasto sam ko žbun. I za kraj reći ću latinsku izreku: Jantarka, popušni mi kurac. I na kraju možemo zaključiti da je najpametnije samo da se useju sve kljuse, a u Nikolinom slučaju i u advokaticu. Peace and out.